Tengnoupal Kuki Channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom kit ta hote Juni September ni sim som ni lege ni khu a THUSOH LAHKHOM ho China te imalam zo sia akan tawjing utol hana military lamzong hata asu hat bezing naw chunga galman cha anei ho zong asupung ovin asim tha zing ovin hi hiti ho ka la a China ten akisim ule akisum pi mamau nuclear power attack submarine tha kha chu wuhan khopi kom cha wuchang kung semmun Tuinuiza analhum lup paidan American officers on Thursday September ni sim som ni lagup ni khochun anapong do ove hichi to sit na chu tu kumkumbul lam mail jun hala avel a so hidan planet lab satellite limla akun mudo the hi akiti he thei khat chu China te hi tu le tu a vanui le se na navy lempe nei gam chu hi na bana nuclear attack submarine jonggupta anei uwa chule Garsat kung len jatumna somsagi chunglam anay uahi. Ahul hungding 2035 ka sunga hi submarine agom gom a somgit channai zona ding a to gonjang anay uahi. China invanui za athanay naw asu ha jingnaw chunga thilsu hi jumna len ta hitin US officers on asay uve. Hilla thilsu hi Chinese officers on dombut na ima anay povin aim gu uve akiti. Jemin gamsung akon surface to air missile hungi kapchu akikap la 18 Israel sapaiten anapong do ove missile hungi kapchu Israel te missile defense system aero interceptor missile in anakap la dan anapong do ove Hamas ten achi sa 2023 kuma October nisim sagi ni khua Israel phatlot lova ahimbulu zi over Israel ten Hamas te su mangte ding hi te ale thupa nuwa kon Jemen apan sa hauthi gargu bol hohin Hamas banpina Israel hi khatve veil abulu zingchu ahi United States New York kopia somsagi lako channa United Nation General Assembly achil hazing tolhan in lamchum chuma ke hauna achil hazing in hi UK Prime Minister pan tawhom na achun UN Security Council hi ke lit be hi a vanui gam hon panla na ha be che na ding in anasai e adia Security Council hi India Germany le Japan ho hin permanent member a apandi u akho sa na zong anasai e Sudan gamsung buina umkal thasom le thasagi alhinjing ta awangin phatlam in amanopon hi tu tha in Sudan capital Khartoum nunglo zo te na ding in army ten bom kapkum na le galsa len a bom hi na nasata anei ove hilso hi UN General Assembly a army commander General Abdul Fattah al-Burhan in to say na anei to hlan a bol ovin akiseze aman asay na Sudan gamsung buina hi Rapid Support Force RSF Aheloute paramilitary hon galban cha ator koi uvin apo ding ahi ati het thei khat chu Sudan gamsunga hi RSF le army hoki ka alam kaidin ki chu na anakipan ahi tu geza phatlamin amano de lo hi UN officers ho seidan in gamsung buina hongki pana pa thina to mi sang som le sanggit le zaget alingtan chule machan nei mi sang som thumna sang thum alingtai ati Chule tu chana galzam mis lakhat la sangsom nga apazove ati Myanmar Junta vai hom ten kumthum sunga akha veina ding ingam sunga vai hom te dozing lai gargu bolhon agarman cha choi ho torkoi uwa chule political party a form uwa anglung ding kum election apan la ding in anatem uve Thursday ni simsom ni lagup ni honilha ni den ge thusu a ko na chu ana phon do u hin hinla gargu bolhon junta vai hom te dozing lai hon apom lo dan ovin thulut a e he thei kha chu wanui gam hon junta le resistance force hoki ka chamna umdo na ding a tawko ma ke ho na ding agun jingwa uwa junta vai hom ter anapom lo u hi
Manipur government lam kaina a Meitei te apat Kuki zo cha te chenagam sunga ektek hum trading a hizin ki venading in Kuki zo cha te chenagam sunga September nisim somni la sagi apat nisim somni la kot ke ka thimjil na mun la office zo sik aki kha tan a hi chule September nisim somni lege ni ho hi shutdown a phondo a hitai Manipur chief minister a kon phata a training zo Kuki Thengnoi ko vel Myanmar apat hunglut nova September nisim somni lege ni khole Meitei te chena ete a himbolding u a hi tia thu a hum zia hitabang hi hunglung a hi CMO a kon thugu uma ki sei hi security person ata ahilo dan amuda over thudi ahilo dan aphondo u ahitai ahila Kuki zo cha te ni tabang thugu ki sei do hi Kuki zo cha te attack abol no man over Meitei ten ki then hon na ding a anse masat u hinte ta lunggel omzia ki ven na ding a thphon abol u hi hitabang report input de lawa amzia dei lo thilso ahu kha le chief minister le security advisor in mo akipo ding a hi tin IT left thphon in asai in a hi zani masa Kuki impi Manipur kim in thphon khat abol na a hitabanga Kuki Thengnoi zako vel Myanmar a kon hung ki tol ding tia CMO in jo thu asai phong hi Kuki impi in holgil na akinai in bolabal umlo Kuki zo cha te su min sit na ding to gon a hi tin akilai tin an sai e chule gen mo ta khat chu Manipur chief minister and balancing in Kuki zo cha te chunga thil phalo agon ja ama kimma ven na ding zo hi tabang zola nal thu hi alhang sap masana alang khana Kuki zo cha te chung zo a Meitei Thengnoi le Arambai Tengol le Manipur Police Commando mangcha a attack able humsa gut zo u hiding a hi tin kim in asai in hi September ni sim somni lage ni ho hi Kuki zo cha te chen na gamsung pompi total shutdown building district Kuki in pile KSO chule aba kai cheng in mo po na la achiding u hi tin kim general secretary thapon chuna sai in hi chule September ni sim somni lage sungka gamsung hangsung khosunga koima kin program thupi agon loading chingthei ta ki ging sa singding chule September ni sim somni le sagi le somni lage ni khole koima kulchi vai kon lo a gamsung khosung beng sunga kingsa jingdi a hi tinjong asai in a hi chekim to phone hi Zomi Council in zong atosana Zomi te chen na gamsunga zong shutdown GP ding hi dan an phondo a hitai chule IT 11 to phone khat anai na a September ni sim somni lagup mapat somni lako ki ka koima Kuki zo area pulanga khulzin do loading hi chuphat sunga boulder zo se ki kha ding a hi tin het sana ananai uvin a hi village volunteer le milip lunglim ge chao ma awnglung ke mai to pidinga ki goding in zo het sa thopi anai uvin a hi chule thangting area chief association takale Khosangpung area defense committee Kaksin September ni simsom nil sagi apa som thumsung area koiman adal ha loading gamsung le hangsung ading a pasal zo sen panading in ha sa na nei un hi het the kha chu khak le thangting area hi Meitei gam to lamka sa lama Meitei to frontline point mota hi hitabang ma chun koi telu area chiefs association kaka injong gamsung mi thaldom the zok se September ni simsom thumsung ka a kiging sa chi ding in ha sa thopi anei tan hi India Today Mumbai conclave ke manna a Gaurav Gogoi in Prime Minister Modi in Ningkum May akipan Manipur buina sulhap na ding a amata akipan angai dan thu asai in hi aman asai na achun Manipula chamna bolding golova Ukraine a chamna thuding abui pisang ta in demna abol in hi Manipur buina sulhap na ding a Prime Minister in asai le ato thoa amata akipan angai dan jong asai in hi Aman say ben a India gamsung van bit na ding a North East gam lego apoi mo dan zong asay be in hi geldo thei chu ahile ni kho phabat masang chun PM Modi New York ache in Ukraine President Volodymyr Zelensky le Russian President Vladimir Putin zauna achamna thu asay in hi Congress MP Gaurav Gogoi in Prime Minister Modi in amagam snga kiboi Kuki le Meitei ka azong hi dabang chamna thu asay thailo hamtin do na zo anai in hi Suspension of Operation SOO Susaw Benedict document in Home Ministry akon velvet na in zuiding kho ta phabab ki koibe a heding dan thu so e
hichu SOO noiza kuki thalchoi hon tu chung boina hin ki komna anei ovetia ngo na phai chami ti a ko namzia velvet na hi akiti thulhut ki mo in asai ben a chipiding zuiding dan tha in ahop ho chu SOO noiza kadas ama a designated area hop sung bawa chi le wale bolding dan mi pi ki phin na ho a kon ki kang setting joint monitoring group anga report ki boldan le adang phabep zong apang e akiti hiti ho kala Meitei Heritage Welfare Foundation ten Home Minister anga SOO hi la do hi a chule kuki terrorist ho chunga na to na achi la pia chule gampam to ki khut job na nei ho su be hi han anatiu hi hilla Manipur buina thua Union Home Minister Amit Shah in terrorism to kimat na anei poitia anaphondo anhi geldo thai khat chu hi chi SOO kinop to na hi achi sa 2008 kuma anake panahi tan kuki thalchoi ke loi hom chom somni langa ta in KNA le UPF noiza pan anala hi September lesim somni le sagini hochin KNA kon su thingna lekha na so do ove lekha so in asaina SEPT.2024 in di lota ngo na anaizam KNA kadal so Myanmar a ko hung ki po a haulim phai le ti minno hin ho pa ding gal bancha mei chang le khamna thei lo la ai squad a him bol du a hi ati chu KNA te su min sit na ding a agun bul bal nei lo le zo thu ki sim thu a hi ati India government to him kham ahung ki ne zapat ki loi khom nan hita bangal man cha pan na a khamna thei lo la ai ki ve ho hi ki do dal zing a hi ati hite zai chun mi pi ten jong a het them na ding uwa nge na anei nau bana achi sa chief minister office a kon thugu kuki thalchoi mi zakolam Myanmar a kon ahung lut no veti agam sung pumpi an hel hem naw chunga aphot china ima amlo tolhan in adi lo hi ta aphondo akinovin abat sa chu namlhom kuki nam mite su min se nading a abol u ahin hilla tu a vai puti adinga kizum so na beb hi ati zechun competent authority khat in thudi lole ti zam ta thu sa phongna state government and chilha pi hi kulchinda nei hanlang gamsung dan dungzuizin adol ta gotna pi hanjong ati THUSOH in asai ben a SEPT.2024 in zong nungle phot chit hello THUSOH ho anung phunjal na lo divin nge na anai tolhan in nungle thil si ahung so le themona zo se ki po ding hi ati be dunia ding in THUSOH hi chan in akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe